No, 2 plus 2. 9. 150 minus 2. 9! A koľko je 20 eur? 600 korun. 10 eur? 30 korun. A 5 eur? Neviem ešte. Čo ti tam píše na tričku? Neviem už. A vzadu, a co napísal? A co ja mám za otázky? Nevidím tam. A co má za otázky posledný? Ukáž tu, Zidane. Nike, hej. Zidane, kapel. Hej. Dobre, a poď sem Adam. Jak przewołasz? Zidane Kapran. Co mu tu píše? Zidane Kapran. Jak się powie Kaprań? Bo jak się powie Kaprań. Dobre. Co mu tu píše? Motory. A ďalej neviem. Dobre. A teraz... Au. Ile masz roki? 12. Dobre.